Pozdrav ljudi, Luka ovdje. Danas ćemo igrati Clash Royale. Izvinite što moram ovako malo da smanjim facecam, zato što neću moći da igram. Da, ovo je moj deck. Kao što vidite, dobio sam Ice Wizarda. U stvari, ovo je prvi video Clash Royale. Ako ste vidjeli prošli video, obavezno pokažite prijateljima, zato što bit će puno ovakvih videa. I da, neću previše da se raspričam oko Ice Wizarda, samo mogu da kažem da sam ga dobio u Crown Chestu. Da, ja sam 8. level, možda ne možete vidjeti, evo ga, 8. level, arena 7, nema što se dešava, dobro, ništa posebno, arena 7. Ovo je moj klan, znači moj klan se zove Beli Orlovi, ima naš 48 u klanu, ovo je naš grb, valjda ste vidjeli. Prvi u klanu je Joca Games. Ja sam 11. u klanu, ali danas ćemo probati to da promenimo. Da, i pokušat ćemo da osvojimo Crown Chest. Znači, hoćemo da počnemo. Ovaj deck trenutno koristim. Ajmo u battle. Da, isključio sam zvuk zato što to smara dok snimam. Ok, neki Flamex. Pa ovo, ne, neću tu. Ajde ovdje. Ovdje je dobro. Stvari, čekaj, ja stavit ću ovdje, ne zanima nas njegovo ime. Ok, push. Ajde, Giant Skelly, možeš ti to. Giant Skelly. I Giant Skelly je stigao do towera. Epic, brate, epic. Mislim da uzeli smo tower, dobro idemo. To je već 1-0 za nas, sad ćemo pustiti da se ovo tamo reši. Ok, vi će uraditi dobar damage. A možda i neće baš toliko dobar, samo zbog ovih goblina. Da gobline ćemo pustiti. A mi idemo... Opa, hog bre. Skreni tu. Lik imao sam u level 4 hoga. A dobro, ajde, lik je level 7. Neću da ga krivim. Ok, ajmo počinjemo sa Witch. Witch pozadi. Morat će da se brani. Opa. Izgleda lik nije neki branioc. Idemo ponovo sa Ice Wizardom. I onda goblini. Bravo. Dobro, King's Tower gađa one barbarijane, koji će raditi silan damage. Ja mislim da lik nema više ovdje šta da radi. Ok, uspio je da se odbrani. Ok, skoro sam sve pogodio. Ok, uradili smo jako puno damage-a. Ovdje već ne moramo ništa ni da radimo. Neću uzeti tower. Ajmo i ponovo. Idemo na 3 krune. I prvo ćemo da uzmemo ove ostale. Shit. Ok. Idemo. Mislim da je ovaj tower gotov. Dup. I mislim da smo uzeli 3 krune. Mislim da je to. Dup. 3-0. Super, idemo. Da vidimo koji smo chest dobili. Inače, sačuvao sam sve chest slotove za ovaj video. I silver chest. Pa dobro. Da vidimo koji smo sad u klanu. Sada smo 9. Super. 9. smo. Ajmo da se javimo klanu. Ajde. Snimam. I ajmo sljedeći battle. Nećemo da otvorimo silver chest ako dobijemo neki bolji. Znači odradit ćemo par battle-a i to će biti to. Neću da napravim predugačak video. Ok, sada neki Sakura. Ok, hog. Ništa posebno. Trebalo bi da se rešimo vrlo lagano. Ok, idemo mi da pravimo naš push.
Okej. Ne znam zašto je to sad uradio. Giant Skeleton ima puno više health od toga. Ajmo barbarijani ispred, zato što hoću da ovaj Giant Skeleton živi malo duže. Ali mislim da će Giant Skeleton stići do towera i da, upravo sam. Giant Skeleton je stigao. I mislim da je to za taj tower. Pa toweru. Ok. Sad smo 2 krune od crown chesta, kako se meni čini. Ok, nije stigao do glavnog towera, što je loše. Ajde, Tesla. Uvijek sad zna da sam potrošio Teslu. Ok. Udari gobline. Tako je. Znači, najjeftiniji counter za ovog princa su goblini. A ako ne koristite gobline, možete staviti skeletone, barbarijane. Svakako, sve je dobro. Sve je odlično protiv njega. Ok, ne znam zašto je sad to uradio. Ovdje se jako zezno. Sad će moj tower da pomaže ovim mojim trupama. Da, a mi ćemo da počnemo da pravimo push. Jao, vidi lika. Pa pogledaj ovog lika. I jao, nemam zep. Jao, zepu moj. Što? Dobro, mi vodimo. Ok, čekaj. Da se odbranimo od ovoga ludaka. Ovog princa prokletog. Ne volim princa. On mi je skoro jedan od najvećih neprijatelja. U Clash Royale, dobro. Nije mi ovako pravom životu, volim prinčeve. Baš su dobri. Tako je, gađi Giant Skeletona. Ok, ne moram ni da se branim od toga. Zato što mislim da smo uzeli 3 krune. Ok, Witch mi je umrla, što je loše. Ali evo je nova Witch jer sam jako brzo došao do nje. Ok, mislim da je to. Dopsom bomba mora da pukne, što ni ne mora, jer smo uzeli 3 krune. To je crown chest, vidimo koji ćemo chest dobiti. Ok, 30 trofeja i silver chest. Da. Nije dobro. Da vidimo mog druga koji je u klanu. Ajme ga, on je isto arena 7. Ajmo da otvorimo mi ovaj crown chest. Gold, super. Gemovi. Spear gold. Elite Barbarian, to mi treba. 3 musketara i Knight. Pa ništa isto crown chesta. Koliko mi još fali Elite Barbariana? Da, nisam pokazao i dalje. Imam i Inferno Dragona, njega sam dobio u areni 6 još. Još malo level 7 Elite Barbarijani. Odradit ćemo još par battlea, još 2, 3, još 2 ćemo odraditi. I to bi trebalo da bude to. Ajmo još jedan battle. Ok, uvijek je level 9, Nina. Možda je ovo žensko. Nisam siguran. Ali level 9 je, što je loše. Ok, ona počinje sa elixir kolektorom. Ja baš i ne volim elixir kolektore. Ali dobro. Ok. Ok, Giant Skeleton mislim da je stigao do towera. Jeste, što je odlično. Ajoj, preplavio sam ga sa skeletonima. Ok, mislim da je onaj tower gotov. Jup. Tower je gotov. Opa, još ćemo mi da uradimo dobar damage na glavnom toweru. Dobre, uništimo elixir kolektor. Bravo! Tako bre. Ok, za sad vodimo. Ako možemo da pobedimo i ovu, bit će super. 3 pobede zaredom u klipu. Ok. Ne možda će uvijek da radi. Opet je elixir kolektor. Odo ja kontra stranom. Idem ja na kontra napad. Da. Ok. Mislim da će opet početi sa musketarom. Ne, ovog puta Giant. Pa sad Giant ovog puta. Evo ga i musketar. Ok, nije problem. Je li stigo do towera? Please reci
je stigao do towera. E, pa nije. Zato što je ova igrica zla. Da, naravno da jeste. A daj bre. Nećemo ništa uraditi iz ovog puša. Što je loše. Ako sad baci nešto, mislim da ćemo biti u nevolji. Evo izgleda da neće, ali sve ovaj musketar će uraditi damage ako se ne odbranimo. Ajde, baci nešto. Baci nešto u dušu. Ok, ovaj giant će da bude problem. Ok, čekaj. Čekam da se riješim svega ovoga što je iza. Ok, giant, savršeno. Oni neće uraditi ništa. Bum. O ne, o ne, o ne, o ne. O ne, o ne, o ne, o ne, o ne. Brani se! Brani se! A nemoj mi aj svizarda bre. Brani se! Brani se! Ajde, uspećemo! Uspećemo! 2, 1, 0, to bre! Uspeli smo još jedan. Ovaj uvijek je bio zeznut. Nemo koji ćemo čest dobiti. Golden chest! To! Mislim ćemo ovaj chest sada da otvorimo, pošto se ne nadam nečemu bolje. Nemo koji smo sad uglavnom. 8. Ok. Da vidim ko je ovo. Ok. Ovo je dek ubija. Ako želite da ga napravite, samo vam treba Ice Wizard. Sve ostale karte se odključavaju u ostalim slabim arenama. Znači, do arene 6 već možete napraviti ovaj dek. Ajmo da otvorimo Golden Chest. I imamo još jedan battle i to će biti to. Ok. Ovo je neki Kinez. Ajmo da počnemo. Ićemo na ovu stranu. Ok, on počinje kao ja. A on ne znam da on ima giant skeletona. Možda nema, možda ima. Ja, on koristi musketara. Ok, mislim da smo uzeli tower. Ne znam da li će uvijek sad da odustane ili će nastaviti da igra. Mislim da će da odustane. Nadigrao sam ga. Dop, to je još 3 krune za mene. I ajmo da vidimo zadnji chest koji ćemo dobiti. Sigurno ne nadam se ničemu posebnom, ali ajde da vidimo. Eto, silver chest, znao sam. Ok, ovaj lik je pustim. Dobro. Da vidimo kakvi su dekove ovi likovima i sad koje sam pobedio. Da vidimo. Ajmo od prvog. Gdje je počeo ovaj video? Ok, ovdje. Da vidimo, prvi je imao gardove, Mnil Hordu, Hog Ridera, Gobline, Zep, Spear Gobline i Princa. Drugi je imao Princa, Wizarda, Spear Gobline, Skeleton Army, Hog Ridera, Zep, Baby Dragona i Fireball. Treći je imao, koji nam je bio najteži, level 6 Gianta, level 3 Witch, level 2 Rage, level 8 Strele, level 7 Mini Peku, čega sam se najviše bojao, level 6 Musketara, level 6 Elixir Collector i level 7 Minione. Ovaj kojeg smo sad pobedili, level 5 Musketar, level 3 Giant Skeletor, level 3 Inferno Tower, level 5 Hog Rider, level 2 Skeleton Army, level 3 Witch i level 5 Zep i level 5, level 2, ok, zašto sam rekao level 5, level 2 Baby Dragon. Znači ljudi,
Ovi igraju friendly battle, dobro, to me ne zanima. Idemo koji smo sad u klanu. Ja smo 8. Okej. Ljudi, to će biti to za ovaj video. Nadam se da vam se svideo i